Después dale tiempo al gobierno local con el mga negosyante para registrar con di ilang mga negosyo del enero 3 hasta 31 este año. Ta preparada también ahora el gobierno local para inspeksyonar con el mga establecimiento de negosyo que sin permiso ta opera. Según con el Business Permits and Licensing Division Officer Benji Baredo, tiene joint inspection team para hacer con este. Ta composita según con el team el mga personajes del Agencia del Bureau of Fire Protection, Oficina del Tresurera, Oficina de Salud, Oficina del Ingeniero y del Licensing Division. Actually, no, kaboyan terminate ya dato na renewal period. So, birat kita na City Hall. And on Monday, we will have the meeting del committee para man prepare agane for the inspection of these establishments. Esperanza segunda mes de marzo, el empezaya el grupo Bulcha na diferentes mga establishmiento para chequea si tiene estos business permits o nuay. Una según inspection na el grupo na mga high-risk klase de negosyo y después na mga low-risk ya. Ya explica también si Baredo si cosa este mga high-risk y low-risk mga negosyo. Mga high-risk, meaning ablato, tiene mga impact, great impact na public. Like for example, sina City Health, high-risk ko nila el food, mga food establishments. Sina Bureau of Fire tamen, high-risk ko nila akil mga types of business like tiene great effect na fire safety. Mga grande-grande buildings, mga industries, sina. So per office, tiene sila mga tabla kita, mga risk level. So depende na type of negosyo, pati depende na opisina ko sa si LD la risk. Mientras tanto, habla si Baredo, kay del pasaw año, yaman issue sila closure order con el mga establecimiento de negosyo que no ay puede cumplir con el business permit. Y hindi imposible, kay este año, tiene siyempre sila kung ken puede man issue closure order. Candidates for closure order. Number 1 is akil mga hindi tapaga taxes. Number 2, akil definitely noy gayot pa rehistra na daton opisina. And number 3 is akil mga hindi tang comply with the safety standards set forth by law. Like for example, si China sila na problema na City Health, China pa sila problema na fire safety, China pa sila problema na engineering. So, ese ang mga opisina amo el recommenda for the closure of these establishments. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.